Itangazo ryo ku itariki 3 Kanama 2026 hashingiwe ku rwego cyangwa hashingiwe ku itegeko nimero 003/2018 yo ku itariki 9 z'ukwa kabiri 2018 rishyiraho ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa Rwanda Food and Drug Authority aricyo bita Rwanda FDA, kandi rigena inshingano, imiterere, imikorere byacyo, by'umwihariko ingingo ya 9 ushize mu dukubo tubiri kabiri hashingiwe ku bugenzuzi bwakozwe hagendeye ku mabwiriza agenga ubuziranenge. Hashingiwe kandi itangazo yo ku itariki 2 Kanama cyangwa Kanama 2026 cyangwa itangazo ryo ku itariki 3 ryasohotse uyu munsi. No kuvuga ngo umugereka wa kabiri uragaragaza urundi rutonde rugizwe n'inganda 47 zafunzwe. Iri tangazo rikaba rireba abanywi b'inzoga n'abazicuruza n'abazisapurayinga n'abaturanyi babo bazicuruza. No kuvuga ngo FDA yashyizeho itangazo rivuga yuko nta muntu wemerewe kugura iki kinyobwa cy'izi kampani 47 zisanga 8 zari zifunzwe, harimo Ingufu Gin, African Buffalo Gin. No kuvuga ngo izi nganda 47 zongeye gushyirwa ku rutonde. Iza mbere harimo Yego Manufacture Limited yakoraga iyo bita Gorilla Gin, Gorilla Coconut, Flavor Gin, Royal Vodka na Lion Heart Rum. Uruganda rwa kabiri rwitaga Sese Distributor cyangwa Distiller and Distributor Limited rwakoraga ibyo bita African Gin, Professor Gin, Waraji Gin, Kasesa Gin, Star Gin cyangwa Star Waraji. Uruganda rwa gatatu barwita Akeza Karigura nimero ya mbere Limited, Karigura Banana Basic Alcoholic Beverage. Uruganda rwa kane n'urwo bita Umuhigo Ryoherwa Limited rwakoraga inzoga harimo Umucyo Jinga Flavor Alcohol Drink. Igakora indi product yitwa Ineguro Banana Basic Alcoholic Beverage. Uruganda rwa gatanu Rutsiro Hane. Ni ukuvuga ngo ngiye kubabwira izi nganda uko ari 47 bafunze. Nangize ku ruganda rwa gatanu ariko ntago ndi buvuga ibyo bakora kuko amakuru ni maremare cyane. Icyo mumenyeshejwe nuko mutemere kunywa izi nzoga. Ndongera mbabwire uruganda rwa gatandatu haravuga ngo hari rwo bita Ineza Ayurvedic Limited, rwa karindwi rwita Indakamirwa Limited, urwa munani rwitwa Wishavura Gicumbi Limited, urwa 9 rwitwa mbega uruganda we bahita Habatabi Company Limited. Nkawe Habatabi Company Limited urwo uruganda rwa 9. Uruganda rwa 10 rwita M&M Barrel Limited, urwa 11 rwita Emery Limited, urwa 12 rwita Bwuje Limited, urwa 13 Imfura Limited, urwa 14 rwitwa Trebuko Limited. Ni ukuvuga ngo leta yasuzumye irareba cyangwa ikigo bita FDA rwasuzumye yuko izi nzoga ziri kwica abantu zikahumisha amaso, abandi bakaba rwose barembeye mu bitaro. Izi niyo mpamvu leta yafashe impamvu yo kuzifunga. Ni ukuvuga abarenga 100 barahumye, abandi 500 bakaba barembeye mu bitaro hirya no hino bitandukanye. Nanaraga mu murenge wa Ndera urwo ruganda twarugiraga abantu barahumye abandi 500 bari mu bitaro. Ni ukuvuga ngo rero uruganda rwa 15 n'urwo bita Dufatanye Family Group, urwa 16 rwita Hora Group, urwa 17 rwita Herbalistel Maranatha Limited, urwa 18 rwita Mugenzi Trading Group. Ni ukuvuga ngo rero inganda ni 47 ntago nazisoma, mwaraza kuzisanga hano mu makuru, muragenda muzibona uko zikurikirana. Ariko nongera kwabwira yuko FDA yakoze ubugenzuzi iza gusanga izi nzoga zihumisha amaso, zigatera impyiko, ibihaha, imivuduko rwose y'amaraso, abantu barashize. Ni ukuvuga ngo abantu bagera mu 100 barahumye, abandi 500 bararembye.
rero no kuvuga ngo FDA yagikoze ubushakashatsi cyangwa ikora igenzura irangisanga ko abanyarwanda bari guhungabana. No kuvuga ngo nazazindi zikorera mu rutoki hirya no hino mu ngo leta itabasha kuvumbura, ni mwihangane muzifunge kuko hariho ibihano bikomeye cyane. Mwari muri kumwe rero na Murindi Movie Recap. No kuvuga ngo rero nimukomeze mukurikize amabwiriza ya Rwanda Food Drug Authority. Mwari muri kumwe na Jeff waba Jeff. Mukomeze mukurikirane rero mwirebe uko bimeze.